turashemerirwe munonga buzimerizo batwanturyaza apo twabantu guruko muguha mazuma mbwanu ekintu nkeki cyaguma kibaho mu mwaka nintekateka ngo ibintu biza kubonera twashabanguranga yongera kutuha doctors ogumwaka twatunga doctors barunje munonga and they are working very hard na internism ekigendererwe kibe kiri munonga okugira ngo abakozesa tubase kwikana hamwe tubase kumanyana tubase kurya hamwe twongere okukora umurimo gwitwa Ruhanga mu Ishaka Adventist Hospital.